Ti Masakbayan. Ti napalabas, dimuras ti panagbiag da kondring, gapu iti kinagagat kan kinaanos da, at damat limad nga apaldasyon kadakwada. Kabayatan na, napingat latang agaram daroy kan Mike kan ni Dona, nagranada pay iti balay da Dona, disentineroy, idinto tanakaragad lang ni Mike, ngam adu tinatnateng nga inted na kan ni Dona. Plano da Fausto kansyon, asagutan ni Roy iti bareta a balitok, wenno alahas ni Dona. Pabagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas na pauluan. Parabor, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kaslangarod kakaasi anapan ijay no disente ti karibal na. Ay, bareng no kayat na pa'y timapan ijay nga oray at dajay karibal na. Masapol nga anusan na ti mapan manen, tapno magunod na ti tartarigagayan na. Addakan kwa na no saan pa'y anaopay. Sapay napintas mo't jay sirsirpaten na. Ay, iso at ti maawanan no sumuko adagos. Kaduanak man iti bagbagam ngayan ti mamalan. Parang ibaga na anaga sa takmay. Agrubot ka garudain, tamapantan. Adayo ka day tangayan ti mamalad. Adayo basit Aglugan tapay itibas. Ada ka di pa'y kwartam di tangaramaten ta. Ne. Sika ti agawis, ngam awan gayam kwartam. Ay, awanen igiga makakwarta. Ay, kasano garudan ngay. Sapay kayat ko ti agpapalan. Tapno maamwak no nagasa takwan no saan. Malaaguray ka nga raw. Tainak mangibagay ti kwarta iti kumparek. Mala, urayan ka. Tamapanta apaman nga damadiskitar mau. Ti mamatay manan iti presyo. Nalakatin natang iti kalman nga ngimato ita. Ay, madanaganak garud iti kalman, lakay. Takunak no bagsak ti presyo. Ang kalaat mo't ang imato ita. Tapno saan matunay alugi tinanggatangan tayo. Ikan tayo basit. Tapno saan mo ta nakakaasi. Ay, win imbag kada tayo tanagganan siya tayo. Abasit ti bandong tayo. Idinto takaasida nagmula. Baba na itang aramidin tayo. Adun ti mayat nga aglako kada tayo. Tanungin mi na ti presyo. Nayunan tayo ti pananggatang tayo ti produkto da. Wen, lakay. Ay, narigat mo't no tila ang bagi tayo, ti pampanunutan tayo. Ada ka di mo ila na diskitar mo a kwarta. Makapanta ka di mo ila ang iti papananta. Adda, ngam dakal ti porsyento na. Adda manen utang tayo. Ay, isa na bale. Tano adda makali tayo abalitaw. Payadan tayo adagaws. Ay, wen gayam. Adda nang ibagang adda ka no sinyal ti hapon iti may sa aturod. Iso ti sumaruno apapanan me. No adda sinyalis ti hapon. Kaawatan na nga adda ingkali na dita apasait. Iso nga road nga agawaam. Tamapan kami iti dayjay aturod. Apaman ang makasangpet na. Kasta ka day. Minta nga rudan. Tapno makasangpet ta adagaws. Kumusta nga tinapanan niya o nanang? Mayat kadimot lang ti palad mo. Ay, uwain anak kaw. Maragsa ka nak. Taimbaga na asaan tayo ka nung agrigat. Kasta kanumot timbagada ka ni tatang. Isu amamati ak nga addan tumakali tayaw. Kung nanitatang mau, adda prospect apapanan nyo inton madamdama. Adda ka no sinyal ti hapon ijay. Uy, no adda sinyal ti hapon. Sigurado nga ron no kasta. Ay, ayan nga rodin ngay ni tatang. Mada ka sasauna mo't itay. Imo na ako na, tamasikurada ka manguroray kenkwana. Saan ka kadipay ang nakapili? No asino kadagiti agdatdaton ken ka tisong batam. Umadanin, nga masapol nga agtanang akpay.
Mapadasak mo't nga roden ati agabay no kasta. Maid of honor ko naman. Apura am nga rod tapno agmartsa akmat amagna iti simbaan. Naa, tasikapay ti excited. Saan ka di arumbang asya? Jak pa'y nga rod na padasan, tinagabay. Dumteng tulata. Tatang, intayon iti imbaga ti gayem yo, nga adda sinyal ti hapon. Tapno makakali tayo mo tag. Mala. Isaganap nga rodan tayo detektor, tamapantan. Apay ay nga agapura ka. Magagaranak nga rod asong batan nak ni Dona. Ang mga no ti karibal ko ti sungbatan na. Ay, jak lakid di maawat no kasta ti mapasamak. Ingkarim ko makin ko ana. Ngay kamto iti gold bar, numadanon ti tiyempo. Ay, ibagak tuman gayam day takan kwa na. Tapno di na pa'y sungbatan ti karibal kaw. Ala ibagam duken ko ana dayta. Masigurado ang magagaran amaadaan iti gold bar. Dito'y kanutayan di imbaga ti gayem ko. Apay ngay, nga awan pa'y mat dito'y dayjay agayem ko. Umay nga tamat dito itatang. Umay lakit day. Ala, pangururayan taken ko ana. Biru kenta man jay kunana abato, anakuritan iti surat ti hapon. Dayjay tatang. Ah, Bato nga adu ti kurit na. ah, Surat ti hapon. Isu ajak maawatan. ay, uwin agpaiso. Ay, ala, isudetan. Ipantan ti detektor. At daditan tinabayag sa pulot ta. Ay, tatang. Ay na, kamaudyanan na. Nakadanon tan iti bilang apulo ako nada. Nay, agdardaras ka mo't, Mayla. Apay aya. Ay, ing kami kumagatangan dyan niya, wag da nga apit da di tabangir. Ang awan mo't gaya man kapi kan tinapay, balay. Ay, lakwan nakman, nana. Apay aya nga agdardaras ka. Adda nga min timulad akadwa mi a buyer. No addan ijay kat pagbingayan mi tilako daan natang Makita da ngamin amayat ti agbay en sel, iso at timulad damot. Ay, talaga akas tanana. Isumat tinasumok da apang lakagan. Ala amon nga ron to'y gatgatangam. Tapno di da ka maunaan ako na. Rugyan tayon ti agkalay kakadwa. Sigurado da ito yan. Ay, mintis no saan tayo at tumama ita. Dayta sinyal ti hapon, ti pakakitaan, nga dain kalide dito'y abanda. Idi pa'y lako nagkita kayo iti gayem mo, tatang. Agad tayo kami mat gabain. Nagkita kami laang manang. Idi kinaduak ni nanang mo ang nagpaipalad. Dahito yan tayo swerte tayo, tatang. Kamaudyanan na, makaahala tayo batlangan. Isa ka nam ti armas mo. Tama nga no ako man ti kakadwata nga kalkali ti maala tayo. Kat itaray da. Ay, saan ko nga ipalubos, tatang? Urayan da, tiitad ko abingay da. Iso nga gridam kalaang. Kanayon mo nga isalikad ti armas mo. Makita kit awan armas ti kakadwata. Tatang, bareta kan palalaang matiawit da. Nay, makita kat nagranyag day tarupa mita. Adan sakat pagsaya at anuno pakaragsakam. Hey, saan ko nga ibaga? Ngam, adon tao ti umapal kanyak. Anya nga, iti apalandakan ka. Makitam to. Nariga ti agsasao ako nada. Magnamnamaak iti nasaya at amapasamak iti pamilya may. Ay, kat, itapay laang. Kablaawan ka, no anyaman day ta. Ay, gapo ta kinablaawan nak, di kan tumalipatan. At dan tumag, surpresa kan ka. Dakalaangan ayaman ko, no makabayad kayo matan iti utang yo. Utang manan! Makadadaal ka iti maud, di ta ka man laangay. Naa, tamasuro no singiran iti utang da.
Ay, makapasuro na talaga dagito yata tao. Adumot gayam tinagigidtan ang nagapit dito eh. Masapol nga agsubli tayo ang mga halakar iti dadduma. Kapilitan akasta. Ipantayo pa'y dagiti dadduma ija syudad. Sublian tayo ti dadduma, tapno magatang tayo amin. Na ito ta nagigiddan ita, sigurado ang lumakati presyo. Ijay sabali adiso ti pangipanan tayo. Tapno di daunay ilaka ti presyo. Kapilitan na kasta. Ibirok tayo iti medyo nangina ti gatang da. Daytoy ti kalaban ti agmulmula. No ngamin aggigiddan ti apit, lumaka, taado ti lako. Talaga kasta, bakit? Nanay, anya nga dyan nagusod ko. Apay nga, Ay, kasla! Ay, tumaray tayo! taray! Ay, baglaw! Bala ka na. Granada matilinhaon ti abot. Tatang, kumusta kayo? Napudot sa amot ti sakak. Ay, ala. Ay, naimbag lakit din. Tada na ito kayo ang nagligitan tayo. Tila ang partitibagi tayo asahan na nailingad dinatangran. Tatang, kaslawat ti may sasakak. Tamaan sa amin. Saan ka ba yung bumangon? Amang ano, adda pa'y bumtang. Anya nga dati kaya't asawon dagiti surat ti hapon ngamin. Tatang, Amang ano pagdaar abala kan Granada tilinhaon ti abot. ay, nalabit agasta. Dasaan tayo mat ngamin ang maawatan ti surat da. Apay adara-dara kayaw. Apay nga awit ti kakadwam ni Roy. Ayan ti detektor. Sana ti detektor ti sa bulam. Hindi man kita iti tricycle. Taipan na kami ija ospital. Ay, aguray kayo nga raw. Ay na. Ay, anya tay kunakaon. Ay, sige, mapanakaon. Ay, anya gata tinapasamak. Sapay awam mo lumabas na tricycle. Ay, agtarayak man ama pandita bangir. Barang ada tricycle dita. Apay akalat ang nagbalasiw ka, nana. No ngay naatalan ka. Ay, awan nga min ti tricycle. Kasapulan mi ti luugan ama pan iji ospital. Ha? Asino ti ipan nyo ija ospital? Daroy ken faos. Ay na aksidentida. Jak pa'y amaw no kasano an aksidentida. Ay, sige, nana. Itulod na kayo. Madamdaman ang mapan mi alaan tinatnatang di tabangir apurok. Kanya ka di tinapasamak, pare. Ay, Granada tinakali mi pare. Imbag ta nakataray kami pa sakbayabim taka. Naabutan kami. Imbag ta kayo naglumangan mi. O sige, tulungan na kayo lumugan. Itulod na kayo di ospital. Itulod na kami pare. Uwan, pare. Ala, sumalabay kayon. Tapno makapantayon. Kani, agdardara pa iti saka ni Roy. Dakkel ti sugat na. Ay, atap na naputad itay. Ay na, ibaglakit din ta sana naputad. At datayin dito ospital, pare. Ay, Panawan na kayo na. Ngamin, nagitinatang. Masapo lang may panadagos dito syudad tapno saan na madadaal. ay, kasta ka di pare. Ay, sige nga rod. Agyaman kami unay pare. Imbaglakit din. Tada kayo ang nagluganan me. Dumawas kami matlaang dito'y apama na maitulod mi nagitinatnatang. Ay, nagsayat kan pare. Sapay ko ba? Tama ka subadak tumatlaang pare. Sana dahil tati panunutan, pare. Apay, no siyak mati pakapasamakan ti kasta. Di nakadi matulungan? Iko.
Tulungan ka, pare. Anya ka di tinapasamak. Ayan tay detektor. Day tala detektor ti damdamagam. Isu tinang isagmak kada kami day a detektor. Kasano ko mga isutin ang isagmak kada kayo ako nam? Kasano? Ket awan pa'y nadetek na balitok. Granada kada aluminum. Ay, day tamot ti ma-pick up na. Ay, sinalbakit di day a detektor. Kayat mo asawan. Granada tinakaliyaw. Wine, nag-usod siguro ti pinda. Idinadlaw ko a Granada. Nagtaray kami. Ang naabutan kami lata. No saan na naglati, ang mga nubimta kadagaws. Kat natay kami kuma. Kasta ka day. Ay, naggasto sa mlaang araw day dya detektor. Ay, saan mi pa'y kitdian na ala? Tanagtaray kami. Iso sigurado, anawara-wara ti sinalbag a detektor. Agwarwaras ti damag. Agranada ka no tinakali daroy. Iso aday jay. Adda ita ni di ospital. Tipay ka nung arod karibal na ani Mike tinangitaray kadakwada. Uy, nasingpet ti anak ni Tata Kundring. Saan ka di? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy te serya tayo italawas ang napauluan. Parabor, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon.